Triumf Gold je biser vinarije Aleksandrović jer je nastao povodom 80. rođendana vina Triumf i 20 godina od kada je originalni rukopis, odnosno receptura u vlasništvu porodice Aleksandrović. Triumf Gold berba 2017. je jedno, mogu reći, od najboljih vina koje smo mi do sada dobili. Ovo je četvrto izdanje Triumf Golda od 2012. godine. Znači smo krenuli, ovo je četvrto izdanje jer radimo samo ovo vino u najboljim godinama, a mogu da kažem da je ovo 2017. godina sigurno najbolja godina do sada. 7-8 godina smo radili u našim vinogradima na ispitivanju najboljih terena, najboljih delova vinograda sa najboljim sastavom zemljišta, zatim gde naše sorte, odnosno klonovi, daju najbolje rezultate i uspeli smo da izdvojimo te površine od kojih smo dobili grožđe, od koga je moguće proizvesti Triumf Gold. I vinarija Aleksandrović ima 6 lokaliteta vinograda Sauvignona. I ono što je za nas najvažnije je da smo svih ovih godina uspjeli da dođemo do zaključka koji su to najbolji vinogradi Sauvignona koji mogu dati najbolji kvalitet i izabrali smo 3 vinograda. Od tih 3 vinograda iz kojeg mi uzimamo najbolje grožđe za dobijanje ovakvog vrhunskog vina. Triumf Gold je vino koje ne nastaje svake godine. Dakle, ono nastaje samo u najboljim godinama i to sa tačno obeleženih redova, odnosno delova parcele, to jest čokota u kojima rađa najkvalitetnije grožđe sa najidealnijim procentom šećera, sadržajem kiselina, njihovim odnosom od koga je moguće proizvesti jedno vrhunsko vino. Tako nastalo grožđe ima u sebi veliku koncentraciju aroma, mirisa, koje je vrlo teško uhvatiti svake godine, ali isto tako je vrlo teško i tehnološki pretočiti sve to u vino, odnosno u čašu. Sauvignon je jedna od najtežih sorti grožđa za proizvodnju vina i da bi se izbjegla ta jednodimenzionalnost koja se obično dešava kod proizvodnje Sauvignona, morate imati različite lokacije vinograda, različite ekspozicije vinograde, morate imati različite klonove, ono što je bitno, različite podloge, morate imati različite momente berbe, što je vrlo važno. Mi beremo Sauvignon u 3 navrata da bismo dobili različite profile aromatske. Znači, uopšte proizvodnja Sauvignona je vrlo zahtjevan proces. A kako bi ga opisao? Opisao bi ga kao jedan zaista brutalni Sauvignon. Triumf Gold je vino koje je koncentrat kompleksnih mirisa, ukusa, aroma sa jednom jako lepom kiselinom, punoćom koja omogućuje dugovečnost ovome vinu. Sauvignon koji se odlikuje, znači, apsolutno svim karakteristikama Sauvignona, ono što jedna sorta treba da ima, a to su prije svega naznake blagih herbalnih nota, što je karakteristično za Sauvignon beli, a onda jedan intenzivan miris zove, što je također interesantno, veoma interesantna karakteristika Sauvignona belog u nekoj srednjoj fazi berbe, a onda eksplozija citrusa, prije svega grejpfruta, ananasa, passion fruta, znači jedna bogatstvo kompleksnosti mirisa. I ono što je najvažnije, pošto fermentacija se obavlja ujedno u velikim bačvama od 3500 litara, imamo samo naznake malo mirisa kokosa, vanile, to je ono što dolazi iz bureta, a sve to sliveno u jedan kompleksan miris. Dakle, Triumf Gold je vino koje je na neki način odabir najboljeg iz naših vinograda, koje je u stvari i
esencija naše vinske filozofije.